Za 3, 2, 1. Dobrodošli u Gemišt TV i Seks! Dobrodošli u Vijesti u seks. Moje ime je Petar Šupčin i gledate Vijesti u seks. Fuck, to sam već rekao. Glavna vijest danas. Dogodilo se prije i dogodilo se prije. Zloglasni hotel u Schladmingu u Austriji je ponovo zauzet. Tako je. Prema ovim podacima, 2 klošara su ponovo došla na zimovanje u taj hotel. Pa, ja više stvarno ne znam tko bi ušao u taj hotel kad fino znaju da će doći neznanstvenik bezmog za oteti ih, onda će izvoditi eksperiment u njegovom... Što je hladno, što je hladno, majko, vruće. Kako tebi može biti vruće? Minus 11 stupnjeva, Jakobe. A, pa Isuse. Kako si ti ovako dobar smješten nasu za toliko male pare? Pa je, fakat je lijepo. Više ja sam tvak jedan dan surfao. Valovima? A po internetu, I naravno našao sam ti jednu predobru stranicu. Pa dobro, jesi lijepo. Už se ti obuć. Pa zaboravio sam kofer, išao sam cijeli put. Nađi tu negdje nešto. A nema. Jakobe, što ćemo mi sada raditi? Pa ne, ja sam mislila da malo divljamo po ovoj sobi. Divljanje po sobi? Da. Nove mete u mom hotelu. Zanimljivo. Nova dvojica. Na neki mi način izgledaju poznato. Ovo će biti zanimljivo. Halo, gospodine Zingu. Želio bih vašu asistenciju. Idemo na sankanje! Gemišt TV Universe. Gemištovci, znao sam. Gemišt TV Universe kanal je najveći rival mog Zak TV kanalu. To. Jesam se bio na sajmu. Jesmo, još da se nisi posrao u hodnik. Pa bila je sila. Je, bila sila si kažne. Znaš šta, ja ću se napadati telku i ti donesi neke grickac, možda? Ajde. Jakobe! Pomoć! Evo nas, samo da nazovem gospodara. Molim, Što je ovo, gdje sam ja? kako si izašao? Pa, provjerio Nema veze, svezan si, nema vam bijega. Ko si ti? Tko sam ja? Ja sam slavni gospodin Zingo i vodim te svom gospodaru, slavnom znanstveniku, bez mogzi, da izvodi seksualne eksperimente na vama. Baš seksualno? Da, baš seksualno. A ne može to tako, gdje je Niko? Niko, on nek uštravije u prtljažniku, nema vam bijega, oboj ćete otići na isto ishodište. Nećeš se izvući s ovim Zimbu. Već jesam da... Što me prekidaš? Gospodine,
Halo, gospodine bez mozga. Imamo malih tehničkih problema. Gdje da ih ostavim, ovu dvojicu? Koje odredište? Budaletino jedna. Stvarno si nesposoban. Za sve mora napraviti sam. Istoveri ispod mog laboratorija. Pa gdje drugdje u vražiju mater? Trebali smo stati. Malo sam zaboravio. Ti mali! Ti mali! Sad ćeš ga ti vidjeti! Šta je ovo, vražio? Ne. What the fuck? Nije kao. Pa, što ti toliko trebalo da izađeš? Nisi ni u vreći bio. To zaspo sam. Znaš ti ima predobri bombona u Pa nemoj srati, izvuci li iz ovog govneta šugao. Ajde meni nešto objasni. Di smo mi? Što radimo? Zašto nismo u Austriji? Zašto smo pred mojom kućom? Šta je ovo? Pa ne znam, to nas se zove neki tam seljak, mislim se Zimgu zove. Vodio nas neko nekom svog gospodu. Pazi, pištolj ima, pazi. Ovo je baš kraj! Gdje što ti časti? Koliko baš je? Što? Jorgovane! Što ti tu radi? Šutite, evo sad ću vam objasniti. Prošao bi se prekivo pod kapijom, čistio se snijeg, vidio se ga i upadačio se ga lopak. To, care! Evo šta ćemo sad? Pa ne znam, mislio sam da odemo u Austriju na sanjkanje! Čekaj su nam sanjke! Ljudi, gdje su nam sanjke? Halo? Rekao sam, halo, tko je? Molim? Hoćete mi reći da su ta dva klošara? Dobro, ta tri klošara porazila mog agenta Zimgua? Moram javiti gospodinu bez... Gospodine bez moksa, mogu objasnit! Trebam nekoga za svoje eksperimente. Dobro, evo samo za kraj prije nešto se snaći. Ispričamo se svim gemištovcima što nismo uploadali epizodu mjesec i neš kusur dana, pa pretežno je zato kriv Jorgovan koji je izbrisao onako svaki file svih epizoda, ali ne brinite se, mi se na njega ne ljutimo, to je naš ipak Jorgovan. Dobar, jo. Rezali smo... Aj prekini si.